obi de share what to say yo wo somfo ni takotegura me dwom Adom TV a me de Nkuranhyensem dwumadi ebrawe e ma ho sepese me no wahia enneso no me tosoa akawo enioma a wonyame de hyew mu a se wodi akire na gya se wodi wasora nopa ene ye breo ena ye hunu so ena he gya sansem na woka no wo ye onyame abode soronko wo sombo na acha ade nyara onyame ebo se ne so na ohome ahome bi gu mu ahome no ohome gu mu no eye se odni su ne ban na hye mu se oba beto nyoma ani ho no aye ne se de wo ho onyame no obo wo ne su a ode hye mu ba ko eye creativity to create se obeya ade nyina afoforo won se bible no kire se empo ohwe na asase bibia ni so eno ka se let there be light na light na ba no wa frɛ emoadom aba na aba na wa se nsuo e wasase ani na asase abeda ho ohunu se nsuo aja asase nyina wan complain waka he na de no God did not complain. He did not get worried. He never became anxious. He sat back to think. Obisa no said dear na meyo na nsuo we afri asase so na okachire nsuo se afri asase ko ene nsuo no ekoye sa nyame we ya ne tumi we ene odi bi ahye omu na esanse owura afri nia wo yonti no wo kyo na abrabo ebo e ma abrabo mu bi omu wate na wo ye nyame sun ne ban. God gave you the power of creativity to imagine se obenya nsusu e wa adwene poso na de be susu bi abebam for all things are possible. I'm say if you believe it you will receive it. Onyame emma wo adwene a betumi de atwa mfuni ma wade me ni say mo ware e be say make a place la osere mo ware e be de mo ware na wo dwene ho wa hono na sebe you see you have the power to imagine your future and then you can create anything. God gave you two strengths to create. The first one is in your thoughts. The second one is in your words. Wakasa waka ene adwena wo dwene ene afidi a wo de sese onuama wo wiase o de ade bi hye wo mu ye friend gift and talent eda soronko na ebeto se obenyesua hunu na wayi na apie na wadwene adwene a betimi ayense wo ade yankopon de ma me ne den na adasoronko na eso aba mfaso ama nipa de ntia ye bre wo wiase ne se obi epesika obi epeneje obi epa hunyade obi epedi ebi afiri se de ese epe kane eye nioma onyame de hye mu se se da na die ene bra wo bre no na waso amachi me kwadwuma koto ade abai chese wo pri wo jani na nsusu onyame ama asuni ban bi omu a otimi frɛ wo so ema ne ba make us me boa hwe o se me boa onyame tumi ode ma wo na bi na wonumu se obadwene adwene pa na aka nsɛmpa na brɛ mu asɛm bi abɛka na wotimu asɛm bi abɛka na wano bia eba mu ma as you a man thinketh so are you adwene bi abadwene bɛba mu ama he ma me kan nsɛm bi nkyerɛ wo me ba bɛma em se me ba otoso me nsa na mienu me wo no nga na me frɛ no kwasi doctor kwasi ene be wasa moto abonti wa hono me ba nti okoba bia ni nnyam frɛ no kwasi doctor ena mekan me nka be bi o ye ne PhD me ka woni be bre me ba no wa hono ma frɛ no doctor ama na wa ye ne PhD a o ye doctor kwasi tego edin a me de bo no economy die mu esaka no asɛm bia abɛka no me kyerɛ wo sɛ bebam sɛ wodi akire ayu a onyame tumi ode hye omu ne say you have the power to create through the words you use and your thoughts. You have the power to imagine new things. You have the power to change old things to become new. Well, no, say to me, dear way, and a nipper bebre enim and a apare any ebre. Yakaso be a aton, aton, stand aton, cook aton, speak aton, one ton, a day. Will be a ton pure, any pure. Will be a mobile phone, no be a mobile money. She said, a Juma Baku be by your name, actually, and they're going to be a politician. Ade, ye nya politician, my one, a politician, no. Now, you're sure no one yet at the papa, no be a politician.
ade ene Ghana obia ye pastor we wonu say ona sika wo pastor wan archbishop wan ye say ye sanyamachi na ye yure free so nyame ede nyoma ahye ye nyina ankran mu ese ye na adie ena ye ntimi nyo esan say ya dwene atosi ya dwene atoba we have lost our creative thinking. We have lost our critical thinking to unearth talents and to do what is in us to do based on our passion. And we are pursuing somebody. So we become photocopies. My brother, my sister, you were made an original. You were made in the image of God. You're not made in the image of Nita Ekotego. When you say me, when you say Kwabena, when you say president, when you say prime minister, when you say MP, or you say war. Tijay say wo de na galamse a no bia de akire ade emine do ase etrase na ebisa ho se de enti na me ba wiase suban ben na ese me da na die na me da soronko e woni pa nyina mu na me da Nyankopon su ne ban ya wo me mu ase se nyina sa adekro ya adekro na na me sha mame bi ne ma me yesa osini teko me pesa me ma no so ba adwuma Adom TV na me so wanya Adom TV wa ya ma so obi a person journalist bayana hwe obehu brai wom waka sika wom ho eye nigye na hofama na de yo de ye yo saa na wo pa adwuma bi yo na wo de nigye na hofama yo a abrabo beda sonko wo de nigye na hofama na wo de nigye ne otu husi wo se wo ye de awo ya he tie bia no ho betwa na ye nya se nyina di ade ba kwa chi no we are made to create new things, to change the old order, to reform. Therefore, let's stop following the same thing and becoming the same people all the time. Awari awari, nyama meno papa yo ya na woye. Wakwa juma ba, wabetra ko nyawo. Owura ba, shame dame no amane dane na wadi, na pa no, na akotra ho, na akoda mpa so. Eno ane awari no. Jai. Na sakra awari na awari nyehwam. Get new beats. Create new recipes for your life. Adefo from mo abrabo. At the time, and answer be at home. Can't you find new ways of selling your goods? Can't you create new things? Unyame, COVID by no, because of our sense of credibility, ye buso. Just say yen say sa na niha na ye adwene. Ene tuwa she na ye adwene. Emre do say ye pek dwumaden ye yo. Na ye Kenya ye ho epe suban a betimi ekenya de foforo we mu na ye create numa foforo. Aha na meja wo. So ni mini dada ni tekotego. Ni pe bo am ye Thomas, Priscilla ena jampedu. Ena me camera ne me sound phone nyina na bo am ye. Wo onya mre hwe me no. Koso na hwe badwuma dwumadi. Uni onyame entina.